Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Italaang manay ngay may ka dito'y balay, Mariel, anak ko. Wen tabi si tatang. Masapul ang makitaggadak para iti anak ko. Amuyo mo't, single mom da tao. Alam da ito, inpawit ni manang nyo sali para king ka. Ay nawaw, anya ngay da ito'y tatang. Sabong kan losyong, kan adati jacket para iti kanakan na. Ay wow! Talagang awan maibagak ka ni manang tatang. Ni manang nyo pa iti kunap. Saan nga iimot day jay? Kat no saan pa'y anaibos ti imported asabon nga inted na. Ita, nangipaw itmanan. Pagyamanan tayo, tamayat ti trabaho na iti abroad. Iso amairan ranod tayo umat. Wen nga rod tatang, nakababain paikit din ka ni manang. Kanayon laangan ada kami akakabsat na ti mayran ranod iti pagrigrigatan na. Dumteng to ti aldaw, amasubadan nyo mo, ti kinaimbag na kada kayo, anak ko. Kumusta ti biag dita Pilipinas, Josie ading ko? Nasaya at latamat, manang sali. Sika nga kumusta ka mo dita abroad? Nabanbanugak nga rod. Kalkalpas laang ti trabaho mi. Narigat ti trabahom dita. Ngam no agsasao day di ang Mariel. Anyat ko nam, Josie? Tikabsat na. No agsasao kat madlaw nga umapapal kan ka. Nagado ngay bagbagana. Nang runa no adda ipawit mo. Anya? Day tatipod no manang. Di ko na napay kanyak idi kat limas ka kano idi naka-abroad ka. Pudno ka dit ibagbagam, Josie? Maaramid ni Mariel ti kasta kanyak? Ay napod no ti ibagbagak manang. Angam di mo latan ibagbagaan nagipulong akan ka taamangan no siyak ti apaan na. Agin sisingpot nga min day di akab sa tano kasangsango min ni tatang. Anya? Langag ko tinagsaritaan nyo kan manang sali. Ay nawaw, awanin ti bibiyang mo no anyaman tinagsaritaan mi, Rudy. Pirjimatan ni Mariel kan ko na. Na, dyan mo't nga bagbagam dita. Anya nga rod di ka ta sa timbagam, Ay agtal na ka man, di mo papudutan ti ulo. Anya nga ta timarik na ni tatang kintikapsat mo. Numaamuan ta ti kastangar aramidam. Di mo panggapan ti agipulong kadakwada. San asyak ti kalkalabanam, tamangan no si kapay ti madaksan. Na, tasyak pa iti butng gamita. Awan na saya at pagbanagan ti tao akas ta ti galad na. Kita man, doon dati para kin ni Mariel akabsat mo, Jose anak ko. Ne, awan mo't makita ka na ganda iti anak na, tatang. Nay, apay nga, nangipawit ni manang mo iti package. Ngumawan ti para kadakwada. No awan, di ano sanda pa'y laang. Para mat kadagiti anak ko to'y impaw iti manang. Uray kita tatang, Ang mga nuwag sakit tinakam na dahi tiyahay numamuan na. Para package lang, agsakit tinakam na. Wala, tawan mo ti para kadakwada. Ay natatang, alain nyo kit dita para kada kayo. Nagadulakit din ngay bagbagayo dita. Pampanunutak lang ti kabsat mo. Ay nawaw, no awan kat awan. Better luck next time. Urayan na, no adamanan ipawit ni manang. Kita dagiti impawit ni manang sali para kadagiti kaanakan naro di lakay. Ne. Nagadumat tanda kita. Paborito na siguro dagiti putot mo Ni Mariel akapsat yung ay.
Ada ka di mo't pasarabo da iti anak na? Awan, lakay. Ay nawaw, binukudan niyo. Anya, binukudan mo't nga ibagbagam nita. Talaga nga impaw it ni manang dagitoy para kadagiti anak ta. Saan a para ken Mariel? Naragsak kay te kasta mapaspasama? No siya, naragsakak lata. Tadda impaw it ni manang para kadagiti kakaanakan na. Managing bubukod kalaunay mo't. Apay ngamin nga isakit mo launay dayja a Mariel aya. Kurso na dam? Na, day ta ti jacket ken ka. No, day bagak ket kasta ti panagsungsungbat mo. Di mo amot makorektar. Kumusta dagiti impaw it ko, Josie? Usto lang ti sa ises manang. Nasaya at mat nga rod no kasta, tapno maisuot da. Agyaman nak launay manang ha. Awan anyaman na ading ko. Ayun gayam. Di min imbingayan ni Mariel iti sabon ken chocolate. Taamangan no uyawon na laeng. Ha? Amo matikabsat ta. Ungrateful launay. Anya? Di mo ibagbagakin ko na dagitin dandanon ko Ang mga nugumura kanya. Saan akon nga imawawag kang kuana? Jak kaya ti makiplastikan kang kuana. Uray siyakmat manang. Saan kun apampansinan, tajakmat kayat yang pamarang. Barang makaamiris ti kabsat ta. Jak laim pagarup ang maaramid na ti kasjay kanyak. Nang yagak iti sabon ken chocolate, anak ko. Ay nawaw, nangalaan nyo nga'y kadagita, tatang. Impawit ni manang yu sali. No kasta, adamanan gayam impawit na a package. At lumawam mo ti para kada kayaw. Kasta ka di, amangan mo't no kurang ti budget na. Apay, ada ka din nagapaan nyo kan manang mo. Ne, awan mo't tatang. Sa bali laang teriknak, ta saan nga minan nga agtetex kan umawawag ni manang kanyak. Iso sa anak mo't tan nagtetex ken kwa ta nakababain mo't. Nay, apay nga sa akas jay. Jakman am mo tatang. Basta siyak, sigurado ak nga awan tinagapaan me. Makadlawak man itidwa akabsat mo. Apay ka di tatang. At dan sa man nagapaan da Mariel kan sali. Pagkunaan nyo mo tatang. Wanya, taawan ka lumot ti komunikasyon da. Kan nadlaw ka, atunggal agpawit ni manang yaw. Kat awan ti para kan Mariel. Ay, awan amok di tatang. Ti kuna ni Mariel kanya, kat awan ka lumot nagapaan da. Ngam kasla sa anak, kamamati nga awan. Ay natatang, saan damutin nga ubing? No adda parikot da, o di pagsaritaan da do di kay makibiyangan. Pangipanami ti grass cutter ba kay? Ijay balay ni Manang Sali. Anya? Agdalusak man tagawid kano ni Manang, imawag kanyak idikalman. Asa ino ti kaduang agdalos? Siyak lang Ni Mariel ngay, di nakatulungan? Awanin tinamnamaan tayo iti dayjay a babae. Ay unay kan. Ibagam ngamin kan kuha na atap no amuna. Kabailak mo ti agdalos para kini Manang. Saan ko akasapulan titulong na? Oho, pabida ka manin. Sana, ar-aramidak lang ti kabailak. Tapno makatulong ak kini Manang. Di takan, di ka manaktak. Anya ti masapol mo, Mariel? Ay kwa, ti ko na ni tatang kat agawid ka no ni manang Sali. Ay nawaw, wanmat ngamin. Italaang anaamuam. Wan manang, saan mo't ngamin nga agtetex ni manang kanyak. No agtex akin kwa na, di na matriplyan. Ay saan ko naparikot dayta? Kat, kaano nga agdalos tayo ijibalay ni manang Sali? Ay nawaw, di ka pa'y napanijay aya. Ha? Nalpasan na, nakadalusa kun. Ni, apay ngay adi mo imbagbaga kanyak ta tinulungan ka kumamanang. No kaano analpas, saka nagpakita. Awanin na, naladaw kan. Asino tinagdalos dito'y balay, Josie? Ni Manang Mat, saludsudan na pa'y lang. Ha? Siyempre, siyak lang Manang. No kasta.
Sika tinangaramid iti amin? Wen manang, siyak tinangaramid iti amin. Wan adi mo ngamin impakpakaam mo kada kami agdalos kagayam. Oray ni Mariel, kaya't natitumulong kuma. Busy dayjay amakitang tangdan tatang. Tiimbaga na kanya, kat napan kano ija balayaw. Ngum tiimbagam kinkwana, kat naladawan ta nakadalos kan. Pudno ka diti imbaga ni tatang? Ay, iwan manang. Tiamok ang kat busy da. Iso asaan ako na nagpatulong kadakwada. Ada ka dinadakdakamat ni Josie kada kayo, tatang? Kas kung maitian niya anak ka, Maipapan kin ni Mariel. awan may, ape ka day. Ni Mariel ngay. Awan nadakdakamat na kada kayong maipapan kanyak? Awan mutlaang, ape ka di aya. Wen tati na ibaga ni Josie kanyak, kat ado kano tiriri ni Mariel no kasta nga da ipawit ko. Kan apalan nak kanupay. Nay. Saan mo't nga reklamo ni Mariel? No, daitid mo kinkwana kay. Aya, Wala na ka. Oray sa bunlaang, kat nakaragragsak day day. Madlaw nga raw, amaditirik na, idi saan mo kano akong kontakan. kaya't kadi asawan day ta nagulbud ni Josie kanyak. Inuulbud mo't gayam dagiti istoryam kanyak. Anya nga istorya manang sani. Ti kunam idi kat nagaduti sa uti kapsat ta kontra kanyak. Ay nawaw, unmat nga min manang. Apay nga rod asabalit ibagbaga ni tatang kanyak. Nakasaritak ni tatang, iso adinak maulbudan. Ay, kwa manang. Apay anaramid mo ti agulbud kanyak, Dakkel ti panagtalak ko ken ka, Josie. Awan basol ko manang. Di kan aglibak ta amo kun ti kalukwam. Jak amo, no anya ti kapanunutam. Agraman inosente akabsat ta, iraman mo pa yan. Anya aklase ka akabsat? Ay, diyak ka mo ti aramite, Rudy. No, apay nga agar-aramig kay ti istorya Kaya't ko lang mat anayunan ni manang ti ipawit na kanya. Di rimuar ti pudno. Ti kayat mo kat si kalaan ti mairanod. Iso apinirdim ni Mariel ken manang sali. Sakman kaya man ti dakas. Ay nawaw, agpakumbaba ka. Tas si kamot ngamin at talaga tinakabasol. Agar-aramig kay ti istorya. Anya nga ita, gumura dakit ngarudong din ka. Oh, manang sali. Di mo matimbagbaga nga umay kagayam dito'y balay ita. Pasensya kan Mariel ading ko. Ha? Pasensya kan kadagiti nagkurangak kada kayo iti kaanaka. Ay nawaw, awan amok abasol mo kanyak, manang. Namatiak adagos kadagiti istorya ni Josie maipapankeng ka. Anya? Tunggal umawagakin kwa na idi kat ibaga na nga ado kano ti saom kontra kanyak. Ne, saan apod no dayta, manang? Tibidot kumet na matiak adagos kadagiti istoryana. Jak laing pagarup nga inuulbud gayaman. Pasensya kan talaga. Ay, una yan ni manang Josie. Isumat lagaya makas ti panagsasao na kanyak. Birthday ti ka anakak inton Sabado, saan ka di? Wen, ngam awan budget mi, manang. Tapno makabawi ak kada kayo, isponsorak ti kasangay ti kaanakak. Ay na, agyaman naklaunay, manang sali. Awan anyaman na ading ko. Sigurado ang maragsakan ti kaanakam. Aywan gayam, i-text mo ni Josie Imbaga ka numat ni tatang kadakwada, ngam ag-text kalatta tapno awan maibagada. Nalpasan, manang. Kat, nag-reply kang ka? Awan mat nga rod reply na. Ni Rudy lang ang ti awagak, tapno sigurado ang makaumay dagiti kaanakak. Sigurado ka kadi? Anak kasagana ka asumango kadagiti kakabsat mo? Wen lakay. Nasayat mo ito kasta. Panagkunam ka di kat mapakawanda. Nupudno ti panagbabawim. Mapakawanda ka mo't siguro. Kasanungay no saan. Mapakawanda ka man no saan. Alaamon da ito agundaway, tapno makasaritam ida. Tano agsubli ni manang sali ija abroad. Amangan numabayag manen sakbay nga agawid. Sa bagay, adda puntong lakay. May mayat mutlaang ngamin. No personal ti panagsarita yaw, bakal? Kinasarita nakakadi ni Josie?
Saan pa'y mat, Manang? Ay, sapay la ko mata maamiris na matan ti bidot na. Mabalin ti makitugaw. Oh, Manang Josie, si Kamat Gayam. Kaya't kayo ang makasarita ado ha. Naamiris mo ka din ti bidot mo? Wan manang, aklunak ay siyak tinagbidot. Sapay lang kumaat na mapakawan na. No apay ngamin, ang masapul nga aramidam ti kasjay, Manang. Kaya't ko ngamin ang masulo dagiti ipaw-pawit ni manang. Saan anasaya at ti kasta nga ugali? No ada pagsayaatan, pagbibingayan. Wan manang, Iso asi ka, Manang. Di mon ulitan ti kasjay nga inaramid mo, wan? No kurangam ti ipaw-pawit ni Manang, mabalinmat nga i-text mo, tanay nayunan na ti ipawit na. Saan ka di, Manang Sally? May mayat manan. Saan mat ngamin anasayaat nga agaramid ka iti inuulbud nga istorya a pag-aapaan tayo nga agkakabsat. Awan duma nga agsisinakit ken agtitinulong no dita tayo matlaang. Iso nga ayatan tayo, titunggal maysa. pasensya kayon at talaga. Saanin ang maulit? Ay nawaw! Ayatem kan isakit mo ti kabsat mo. Di ka agaramid iti istorya kontra kenkwana, tapno maalam laeng ti kayat mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.